Thu Thar Thlirna episode somni pangana kan lo lom le vek chu tuntuma kan thlir hom sak ber tur chu November ni somni pathum pathian ni khan Switzerland khapui Geneva-ah Intercontinental Hotela Russia le Ukraine indo ti top dan tur chungchanga US in rotna siam point somni pariat chungchanga to in US te Ukraine le European Allies anti io10 chut khom nei nan sawiho European Allies io hian UK France le Germany rama io10 tela he chut khom man nei na hian media lam te tel phallo ani wangin kongin kharkumin sawiho na hun hian manga he chut khom man nei hi nileng de thoinan thua until ngai to hi apoimo ema wangin akar laka cholok te po an nei zak zakani he chut khoma US io US Secretary of State Marco Rubio chuan an chut khoma chuan thil tha takin an sawiho thea amara chu an thil sawiho zinga thil ten khat ero chu US President in apompui ngai te awma wangin thil sawiho langai awma chu wang thu top engma an siam ri lo ni na soya Rubio hian an thil sawiho hi akim changin engma asoi chuak du lowa indo lo top ta se US chuan Ukraine chu ramven himna lama apui engem ti chanchinthar lakhom tu ten zona an zona po engma soi chiang du lowin he in biak nga telte chuan indo top se kan du veka chumi ani chuan Ukraine ram himna po kan du sak veka ni ti chawina chang ani US Secretary of State Marco Rubio hna US President Donald Trump an Ukraine chuan US laka lomna reng an nei lo ti asoi chungchang zona an zota Rubio chuan tuna chuan kan president po lo ngoi ri se indo ti top na tur sawihona nei me kania beseina sang tak kan nia thil kallai me kania ti na changa zona dang adon le chuan media then katin US rotna chu European Allies ten ando dal tia soya oma atak tak niam ti zona an zota chumi a chana po chuan chu tiang rotna emo soi chu engma ka hravelo atitlat ani Russia lam media point he thut khom chungchang hi anon soi ve a chuta chuan European Union io te chuan Trump parot na somni poriat te chu hnolin rotna dang somni pali an mani du dana kaltir tumin ma an la anti ve thunga Russia Thu Thar Thlirna tu pakhat Komsolov Sakia Prava chuan European Union hian Russia ta na pom theilo tur thilan nota Russia chuan a hnol ngei dona ma se rimna le mun na du lawa min chhuale nge yang ti in he Geneva khopuya US le Ukraine te le European Union io te thut khom na nei chungchang hi anon soi ve ani Ukraine President Zelensky appoint he thut khom chungchang a hian thu soi nein Geneva-ah anram io te le US sarkar io te le khating European Union io te thut khom na nei khan thil pui mo tak tak an soi hoa film tur takathil kalpui ngai ania Russia in Ukraine no pang an rukbo te ron chuakim vek theidan tur te po an soi ho ani atia amero chu thila soi ho ngai le ngai to non ngai engama za ta lo oma chu wang chuan he thut khom hi lom om viau ma sela thutluk na ek tak tak engma siam ani lo ti in asoi ve boka Geneva khopuya US malak a Ukraine le Russia indo ti top na tura US sawrkarin rodda somni pariat nei chungchang sawiho na neia hian thu top engma siam lo ma sela US le Ukraine sarkar tu puang tu tenan soidana chuan hian in to khoma an thil sawiho a hian mason na tam takan neia amero chu thil then khat ngai to non ngai le soizui ngai te ma wangin he an in to khomi hlo cham ni loin mason na tam tak nein an trinta ni in an soini hetia Geneva khopuya remna theina tura thut khom an nei mek la hian November ni somni pathum pathian ni kan Russia chuan Ukraine ko chaklama Kharkiv khopui chu drone mangin an lo be ve mek boka he in beina hian Ukraine lama mi pali nun nan chana mi som pasarin liaman turani Russia lam hian Kharkiv an binan hian drone bomb voi som panga an kap chok ni asoi ni bok Russia sarkar tu puang tu Dmitry Peskov chuan Geneva khopuya indo ti top na tura US sarkar malak na a Ukraine tele European Allies tena thut khom an neya an thurel te chu Russia sarkar chuan engma an la dong velo ni na soya US in rotnan siama thil then khat siam ram ngai omang ti chu Russia poina malama US rotna anon thona tangin arhethiam thei ti soya chu wangtak chun he thut khom Geneva khopuya an neya hian US in rotna ron siam somni pariat kha ngun takin an ngai to nge na rinoma chota chuan thil siam that ngai le thil en non ngai te po omin an riang ti chu Russia sarkar pomdana ni ve thoni ti in asoyani panhina chuan Israel sipaita chu November ni somni pathum pathian ni khan Lebanon khopui Beirut chu indo thlothina mangin an beya heta hian Hezbollah helpol sipai ho tulu ber panhina hatiam ali tabai an thata
ani baka hian Hezbollah helpol zinga mi paliten nun nan chan bakani Israel Prime Minister office in thu chu an siama chuan he Israel sipaitena Hezbollah helpol sipai ho tuluber pahni na tura malakda an neih hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan anram Defense Minister Israel Kant chale anram sipai ho tuluber Lieutenant General Yel Zamir ten rotna an siamangin he beipui thak na tura thupek hi Prime Minister hian achuani ti in anon soyani hetia Hezbollah helpol roi tuluber pahni na Israel sipaiten an thawang hian Israel sipaite chuan Hezbollah ten phuba anon lalet theirengani ti riain Israel marlama Lebanon nena anin rina lai te chuan sipaite drill an nei tirin in ring rengin anom ngala heiba ka hian Israel Air Force Lebanon ramria duty te po Hezbollah helpol ten an hruaitu in nunna chana wanga phubalak le nana Israel ron be theireng an nia wangin be thut po lo tok chela lo in ring hal thei turin Air Force duty te po hret tirna pek vek an ni toa hesipai drill an nei me ka hian Israel Defense Force Division zanhi somna te chu Lebanon atanga be tok thut thei tura lo in ring sareng turin duty tiran ni pathumna chuan Kristian Association of Nigeria ten November ni somni pathum pathian nia thu chu an siama Nigeria rama helpol ten zirlai an rukbo zathum pathum zinga somnga te chu tuna chuan him takin anon tlan chuaka an chung te bula anom le thei to ni nan choya yang no pangte hi November ni somni pakhat zur top ni khan St Mary School atangin helpol ten an robowa tuna hian atamjok chu anom na chin hriat thei an lanit ta chuang lawa Niger State Christian Association of Nigeria Chairman Reverend Bulos dawa Yahona chuan zirlai le zirtir tu rukbo laron kirvelo te chu him taka anon kir theina tan le annun na lak sakan ni lo na tura tong trai na lo mang chun zom zel turin mun sang sang Kristian tengen na thu asoi chokani Nigeria sarkar point hang no pang rukbo te jong turhian police te sipai te le tual chung pasal tha te chu ram hnuai le hang no pang rukbo te an omna tur ni an rin te an daptir me ka thei to pin an nu an chui ve mek bakani US Secretary of Defense Pete Hegseth appoint Nigeria rama and National Security Advisor nuhu ribat du chu atho pui dang tenen Nigeria rama Kristian ten ti du dana an ton mek chung changa thil soi pui aneya Pete Hegseth hian US chuan Nigeria rama Muslim firfek polten Kristian te lakatharum manga malakna an nei mek chu ti to pani thine turin chak takin ma an la mek ti asoi bakani Nigeria sarkar chuan an ram chunga ti du dana tur tu zinga hian US soi ang nilawin Muslim te chu atur na saber ni zoka Kristian te chawin ti du dana hi an tur bik long din an soi ve thunga kan video ma salama pokhan kanon soi to thina Nigeria ram sarkar hi chuan US sarkarin Nigeria ram chunga Kristian ten ti du dana an tur an tia Khawvel chanchinthar ten puang dum thin hi thudik lo ni in Nigeria ram nina tol chung boina tona hian sakhoti bik tu man omlawa Muslim te ponan tora Kristian te ponan tora chu wangin atur tu kha sakhomal an nilaweti in soithiam na te po an lo nei to thina ni palina chuan sang hlui lamten kan lo hriat ve chak takin India rama Hindi filmstar lar Dharmendra chu November ni somni pali thoton ni khan Mumbai an Chennai na kum somret pakomi ni in borala karma salok khan Mumbai Bridge Candy Hospital atangin in lamain en kol chunjom tura chho tirania ma se rei dai lawin a boral ta ani Dharmendra hian kum somruk panga chungot Hindu film lama in mangin film chathum panga vela telvena ania kum sang ka chako somruk khan a film channa ma saber dilbi tera hambi tera chu tlang zat ania kum sang ka chako somsari panga a Amitabh Sanjeev Kumar tenena an film chan Solei te phei ka chu mizo te zinga ama Dharmendra kan hriat larna tak pakhat ani ome Dharmendra hian nupui pahnih aneya anupui ma sajok chu Prakash Kaur ania ani nen hian fapa pahnih le fanu pahnih aneya an fapa pahnih Sunu Deol le Bobby Deol te hi Bollywood filmstar lar tak tak ani ve a hemi nuwa hian Dharmendra hian Bollywood movie lam lu chilin Mumbai pema chuta chuan nupui dang avatonga Hema Malini anei le a anupui nungjok Hema Malini pe hi chu filmstar ve thoni in Solei film ate po an chang ho ani kha Hema Malini nen hian fanu pahnih an neya an fanu Isa Deol po filmstar lar tak ani
Dharmendra hian anupui masale tuna nupui hema malini baka afate parukle atu som pathumte akal sanani film lama chau in mangloin politics apo Dharmendra hialuta BJP party mi le sani in kumsang ni palitanga sang ni pako chhung khan BJP ticketin Rajasthana Bikaner bialatangin Lok Sabha MP atana thantlin aning nge ani pangana chun November ni somni pali thoton ni khan India Rama Chief Justice of India somnga pathumna niturin Justice Surya Kant churin omna thu tiam tirin India President Draupadi Murmu chona laluta hemi Chief Justice of India Tharatana lakluh Surya Kant hi apenson hun tur kum somruk panga atlin hun kumsang ni somni pasari February ni ko athlengin Chief Justice of India na hi thokanga tin Chief Justice of India Thar Surya Kant hi kumsang khachko somruk pani khan Haryana a Hisar district a apianga Haryana a hian lekhate zirin law subject a master degree nei ania kumsang ni pali khan Punjab and Haryana High Court judge satan ruatania kumsang ni pasaria Himachal Pradesh High Court a Chief Justice satan ruatania kumsang ni sompakwa khan Supreme Court judge satan ruat anile ani Chief Justice of India kalchuakta Justice BR Gavaya athakta ani Supreme Court judge a Tunlai hian Surya Kant hian Jammu and Kashmir in ham thatna abika ani India dan puin hoya article zathum samsari na India sarkar lai puin parliament ta ati bol chung changa Supreme Court athu boi thelu a thutluk na siam tu khan atang nge a tinama hi a hau sakna zat Supreme Court website a alandan chuan anei ro sum zong hlut zong chu chengvai bel chekhat le makdoi kuwa chuang ani Chief Justice of India Thar Surya Kant lakluh na hian Congress hruaitu le Lok Sabha a leader of opposition nilai Rahul Gandhi a telvelo wangin BJP thupuang tu Senas puna wala chuan adem thu soin India dan puidong chok tu BR Ambedkar le adan siam India dan pui chu Lok Sabha a leader of opposition nilai Rahul Gandhi chuan azalo na alantira he Chief Justice of India lakluh na hian aron tellawani tiin Rahul Gandhi he CJI Chief Justice of India Thar lakluh na tello hi adem thu aron soi chok ani Supreme Court Chief Justice of India Thar Surya Kant hi hemi Supreme Court a athoma High Court a atholai te point judge ani lai khan thutluk na poimo tak Supreme Court le High Court atan khabi judge ani chhung khan thutluk na siam poimo tak te po alo nei to thina tuna India ram hemi Supreme Court Chief Justice of Aron nita po hi mitam takin an lom pui thu te po an chak chok ve bokani tun tumatan chon tikhan kan du tok le photanga kan video siam te milo ngai hlut sak thina kan lo me ma in comment hu tak te kan lo share kem vek zela tun tuma po comment tha tak te ronziak le turin kan so ma chau